Male, ya kon dia ler ke chot kwan ka gat ke ye ko tangare ro an gan mo ru ne Charles Kam che ben ke ye ke lesson bang wan dien ka last quarter of the year 2025 chana do ke lesson dang wan bi lesson run kana me be talk bana wo ka ron mi pai talk dena kun ya lo ta like ko che kon bo zo ga chana do ke lesson in tot she book go me technical talk right kon ga lesson bang wan dia na wale like I said our memory text take Zechariah chapter 9 verse 12 sign lesson ka dan wale she go heirs of promises and prisoners of hope. The heirs of promises they ga chole ka kwai ngasa a kwai jaja ka yen kwai ka tin cha ya kunyal ka yen page nguka ke ka yen page ngasa kwai yachka page ngasa. This is really good lesson ma go along on wale kwela me de go achangu me de kon chola go kon page ngaska I don't know. So memory text then Shalaran will return to your stronghold, all prisoners of hope. Today I declare that I will restore to you double. Chawe yene lwa ye chieng ni kun tin bombom yene te la pay ngasa ko an wale chalar ano an ba ye lwa jok ne kareo no kia ba ye ja ko go ne kareo no promise ma go along me chukun yala kam na gwa me ka lesson me wale this week bana rai ko take tung wan de chukun yal kalar ti chukun yal ro de yais ke choro de yai ke kwane lar choro de yai ka Adam no wal choro de yai ke Abraham choro de yai ke Jacob choro de yai ke Isaac choro de yai ke Moses take tung wan te che yai no ro no promise ja kam Abraham you gonna gwa ji churu do intino cha kamila mundu she Moses ba kam shoot gwa ni dial tin cha kam ke ala mundian but why though cha la ro mi chu ku ni ga Joshua choko wal dok o ne ka bas ke janang rawi kel dong de la ro okay this ke shoot nyin wan ta ba ka ne wina ka ba la bo mu la lo dien o dia go de ran lo jok ka de la ro me chu ku ro de yai ke jen number 1 che pentin che ben ga gwa de ke ne ben de la yes ke de la no I don't know. So that is how you fact check. And go be togeran can a kike bigger ngash. I don't know. Can go making a calar me done and go make a lar and a maybe talk it walk a can it walk. Make it take a bang no sugar talk again quality take a mokaja. Then be a chungas never kill and go up ladder talk. Teach a yan or made done sugar ben a guardian. Titidia libo. Chika boring things to back and we done a cabang go tang near tang shun but you can't chang a nigger. Titi get a more con gas and go. Mấy chú quốc chúng ngoan thì thi để chạy dài nó rồi cái chân em nhầm mấy chỉ cần đial giá có thua cái quá kiện ông mới đứa con củalepin ngas cái tin chạy dài nó rồi nó mỏi nó biết thua cái quá rồi bằng nhầm đó hả nó mò mua gì cái pel cái mấy cái gì cái bakel cái well cái quar thì chỉ thua thì chỉ ra mấy cái lát cái nhầm cái chỉ cái thua cái quá điện để ra đó rồi put mấy đề cơn cái chỉ tin chạy lại biết thua cái quá rồi bằng nhầm đó mấy chiếc dengat and jen reason and come gonna con de alngu titi me cha kam ko no di Israel cha kam tung wan te o bi ko chi ku ro da yai ka dung de go te mo gor ku nyal bo gor ka jen obi ka lat ko kot ke re ngo ka re ka tin chu ku nyal ka ya shi gwa me and obi to ka ko last week chana rai ka go tin dia chi ku nyal ka la chi ka ro dien per talk you know without our involvement. Say for example, chai mo you promise and no me but walk chai you gonna go. Kwe wakan. Ke chi look and hope you wakan. It will not happen because you have refused to claim the promise. You know, kine ya nok and o dong e bi min chai ya ji and hope you wakan. Lo ju ko na ko ka. Good ka contribution. So ko charo da yaj and over moon back come Israel, then Israel will go to he has to do a part. God, like we said, Malarai Konisha, right? Konga Monday lesson. Right, you go moon point there, a muchko kunel. Moon a me, chalari, miko kunel. Take a Bible, it one long the day conga quen. Bia palakabo, ko malakwan, a talking, listen, go, or bia queen of Tonora. Make a chapter a lar, bia work a more water, because
lad ne jama dong cho wa loy na za long so gan obi ku queen du e bible to ngwan ga changala go ro no dong e de ka pal ko an kanten lad ngil lesson kana ma long bible in yam dien ko monday exodus od gan israel chu ko dok bazin badak dien chelarne. So I have come down to deliver them from the Pharaoh of Egyptian, and to bring them up from the land to a good and spacious land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Havite, and the Jebusite. Gwal ma rai na kunyal chelaro anche ben pin ko bagar Israel baka ben kamrar rai nguka rai tet ke ji Egypt and one baka nong moon ma gwa moon medit malin moon ne tegatena moon me loy ni lietin kana twar alabo moon mo moon ngani chewe moon ji Canaan e moon ji Hittite e moon ji Amorite ji Perizzite ji Havite kene Jebusite nei dang di nay de chop ka Canaanite, Hittite, Amorite, Perizzite, Havite, Jebusite. So we dang bakel titi kan we tin chala ro dong bi kut ka beka wadak be mun me be wakam ka Bible dong te ka Leviticus ke ji libai chu ka janang ro bas ka janang ro we ro chala ne. You are therefore to keep all my statutes and all my ordinances, and do them so that the land to which I am bringing to you to live will not spew you out. Chelar ho ka jen ku mo go re jen wo bia ngot ka ne lue ka dial bia ka yikap ko wodi ko muni no ngi yetin ke muni nang yetin poinde che ba ngakra bia lue ka no ngot ka dial yikap ko muni nang yetin che ba ngakra. That is in Leviticus chapter 20, verse 22. Bible dong G Levi, Leviticus chapter 25, verse 23. G Levi show janang rawi di verse ke janang raw we diok shalarne. The land moreover shall not be sold permanently, for the land is mine, for you are but aliens and sojourners with me. Go shala chewe mun chi ene bakok. Ko mun point de chewe dungda. Moon point there, a jene yen point kun ke yen jal, ke yen jal ke elka. Moon che ba cock for good, kadong de yen jorne ya ba cha ba cock for good ko moon ne dunga e dung kot ko ke yen ngani ke yen jal ke kel. Go Numbers chapter 13 verse 27. Numbers choko wel diok verse ke janang ro we baro chelarne. Thus they told me and said, we went into the land where you sent us, and it certainly does flow with milk and honey, and this is its fruits. Chala shawe ka chu kana larine, and wo konchine wo moon e chine jakaten. Ka to ko puch moon maloin ne liet kana twarten. Ka titi ka ken dei tin chine ka wajakten. Ke ka ken kwai ke dai yen tin chine ka wajakten. You see, Bible dong ay nyok len ngon ni choko ngwan baskel. Nyok len ngon ni choko ngwan baskel. Deuteronomy chapter 4 verse 1 chelar. Now, O Israel, listen to the statutes and the judgment which I am teaching you to perform, so that you may live and go in and take the possession of the land which the Lord, the God of your fathers, is giving you. Chawiloji Israel. Chawilinga lueka. Kana luoka. Lenga lueka kana luoka. Tin nge yine yo wale. En o biaga yik lat ke biaga yik lat. Kodi yen gule cheng de tek dun roda rep. De yen cheng ninto ngwan moon. Ka de yen moon we atene de yen wakana la mundun. Tet ke min chukunyala la. Moon nature ya gwando ni kun en o bakam ye. You see, Ji Israel bia lueka kana luoka ti ngi ne ye walati bia ka yik tit ka bia ka yu gor ko de yen kulu we cheng ka de yen mun in min cha ya kunyal de yen wakan mun ne cha ya guri kun ko be kam ye luek what kana luoka. So Deuteronomy chapter 4, the same chapter 4 verse 25 and 26.
Nyag le nungon ni chogo ngwan bas ke janang rawi di kan jara wi bakal shalardi. When you come, when you become the father of children, and children have remained long in the land and act corruptly, and make an idol in the form of anything, and do that which is evil in the sight of the Lord your God, so as to provoke him to anger. I call heaven and earth to witness against you today that you will surely perish quickly from the land where you are going over the Jordan to possess it. You shall not live long on it, but will be utterly destroyed. That boomer mirth, right? So Guatemala can you learn one in Michia Quen Beje. You learn one show one bus jet a wee did can a wee buckle. I don't know if we can all say amen or we cannot say amen to this. So shall I know. And no, shall we can point to me we take a guard to we dap, kitch a guard could dap a guard to come. Kitch a take moon no more. Dung do shang de mon a guard and guard gun ku. Chica lanity jack. Chico coos guini. Chaka lataken get chaka palakan. Coos the charlatke any door. Shall we go the more? Me chakan di check to talk and chaka laniam konyalaken, kachakunal jaka gaka ken guard ku. Chawan wale, chola nalkan a ping. Ko ba maladi American ba guijakan wale. Kabati makan. And woody. Ka throw puj mo guard gun kun to chet ka toma waka lataken. Chawobi ka riau re mon me. Moon we are thin to quit Jordan. Shall we chicken them will join a take thin candial bakariao? Bicariao. This is crazy. Right? Quite a lot, no. I didn't enjoy Kunela no more. Michigan go to be bigger to what do they do? Bigger you pal no Kunel Karade. Bigger you till the Congo by Tersakan Lacus Guini, the Bapalakan. You do the Bible Langro, when I want to come a good corner. Nyag learning one sugar buckle by Deuteronomy chapter 6, verse 3. Shall I, O Israel, you should listen and be careful to do it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly, just as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in a land flowing with milk and honey. Your eye in Israel. Your guru be I link be I teeth a gua and obi a yig lat, channing a guardian. The woman like a obi a yig link be a teeth could be a yig like a guardamo. Kalua conel, kalwalker. Kanamwatke, right? Kawodi, she will be a yig like a gua, be a yig teeth a gua, kaw don't did a guaka ye. Kade yan no dun quire gua moon in weaten. Moon in chukunal cause dun a yash guru kun can a guandon kun. Moon in Lunin and Galiet can a twar. Can Moon in Lunin and a chuck can a twar. Bible in Jogdian. Take a deed chapter 24 verse 1. Psalm 24 verse 1 shall learn the earth is the Lord and all it contents, the world and those who dwell in it. So when we mourn a macan low, manin cadial interade, canyon conel. A dunkot. We mourn canin cadial, cadunkot, and we mourn a macan low. One ladder or armor can low, can a tinching raider, canyon quote. A check on no. Now, a woman channel link a Bible Lady Allen channel quen and hammer. Bible Lady Allen channel quen pointing down one the corner camera. I go moon, Michalke moon, chow knew the way, and go by shoulder way, north Kayaka moon dun, okay yen gani, meta shing a dun. Welcome in an award, you name me a gin patch. Came me a gin quine. Till you moon. Till you moon go down, till you moon darun machul gaji. A movie to our go till you moon. We will learn moon ramadong, she will let in your own art walk to know. A go let in the dish I cheer do no a dungon moon. So be you let a la page, which will let a la quine. Meeting the art and let the bigger worker am in la tegongo, come take a moon, so much a moon a wajine, chingy a lore. No. So no okay yen ngani a wajene waka kel kan gwa no ngien yentin ngeki ye ka gwa den biaten ngen identity no more point in raude go
en moon me te wa dang jok te yen rodien kele dama kot me che God Israel kam moon but moon relationship di ende naiti wa a mutual contractual agreement a contract di marriage to moon me kan to bang cha to ke marriage chet ke min ente me chi wala ka company ke chi wala ke kume bete ga marriage bi atanye ne kum no ngoke bete ga marriage bi atanye ne company bi wala tin marriage bi atanye odi bi let ke ta ni tine ke nin tine ka ba ipe ke yo tine dung do bete ga ruli to wanda ba kam je no mo wina me wala la mi je ba ituk lat kem wina me wala ba I won lat bira me la gwan company wa ke kume ba bete ga te ba lat pin bo ko mi chi te ga jwe be jwe de ba ala ka be bi te ga agreement de bi amat pin ne ke mun cha kam ga Israel ba wa te ga agreement me cha mat pin ko nyal ka ga Israel ke la go ko nyal ba ga Israel be kam be ga muy mun la much ma kama ka dung do mun me cha kam ka me chi mun ba chu kan ka la dun dien me ba la ro mitel me de ga nyok kamera tet ke dien cha ga joni no chi yen mun ba ko chi dun mun mo de dun ko nyal dung do go ke yen jal ten la bo ke ne ti wa ke ne cha ka kam mun me as long as ngot ken ka marriage in cha mat pin ken kel ko marriage in cha mat pin ken go di because the push betin chi ya na ro de ji raje me ne be ga yiglat ka guardian in other word ken God Israel pin ken me mun kel because push the alen chi ko ro de ya ka because yig ngot tin ne me ngot ken ko gur roi ni ra me gon mon. So the moment in chicken ruin konyal chico good, then do konyal be pusket in chalare balat moon, baka jaga jenten. Point in the ogden ago. Ne mention why a dwarf metiaco de con de kutnyal de link a jedi. De con konyal kulangachi dire agreement can a man. A good dear, regate de alaji kudro de yaika. Che George and a man go kut aramatedi. Cheng gan Israel moon me. Dere God Israel ngej ko kut araming aske. What does that mean about we ramang aske? Ramang aske ramichi riet larpan. Ka be la chane ko wal e charo da kap jok re die ni ka. Kunyal te ja na rode. E wa de God Israel cheng dien moon de kana ngaj re kunyal mala kap tin ja na rode. Lo no kun mangaske. Lede min chalare be la chane ko wal de. So luno matil kunyal telemede shola mun ka telemede shola Israel mede che mulono ene meken lu de God Israel ngajen go lat kunyal e dun kunyal nje show Abraham metel God chu ji de mu ka God ka chu God ka chu ka kwai ka chu ka no ken to dial to de ngajen go ka let kunyal ken dial mulono go the reason why tik ka chu ga ro de ne ka ngani kunyal ka rade so ka mangi yen go tik yen go kunyal chi yen rong ko de yen jien karamela tek dun chet ko mo chirei che de yen re yero ko tek rais ken le wo te re pini me cha kamra re pini che de tek no me lo no gwa de me cha la ran o ji Israel ko gwa de tek ko ji medan e wa cha la ran o la jom ken piu la te ken lat mi di long ko bi piu bi ko lo jom kir bi bel bi ko la ben wa ban mu ne cha ga jo go wi atene te lat mi di ma go ko dem ni alan dem ni ala kut ko da jene jak piwo be ka jako be yer be wach me chi mi sore be bel be ka wach ke bi ke chek chene ko guardian la par ni alien no but then let them more a wa and them te go te ke de kene ta mo ne la te ke Egypt me la wai kene bel ke so gwa the men lu no go en chek bel kene tek na te ko ko jene ku control no ka jen ku mer ka no de God Israel engach eno tek dien ken lew te ko I'm sure but my con what me na no bi bel che gwale go la loy kan ko nyal tas loy ko che nyal bel che par right kama ken bel ma ken ni che go me chin nyal che ro da re long ke me chin nyal la dak la ti kan ko nyal ba ko be nyal me dak be re ke be nyal me chi dit me de bel yar be da tra me te go long ko be nyal be gang jor Kathara mete kalwan ko be nyala be rep. Changa ni michi technology ro rep wala me we have what we call the cloud seeding. La bola yorka tega chemical la yorga nyal ka ba nyal ba ga jaka demaken. Still che per ka ladin go anju kunala lad ko de kon depend ko reading jog de ne go kut enjara me la gon mon.
Changan mi chiga Israel cha mun cha je kan ko da la mu kene chwa dung dien mi chikan ko go reide gwan mon enjen la ko nyalo mulo nego kan ta mi chi wo doran na juri ni chiende be yiglet ko ngotara mi juri ni chiende be yig tege lease mo ko sign mo we tege wi yare lease kana mo be yig gen mun no so ka samen chana kwen nen cha kon jo wi mo ne to kon tene che ga Israel karo wi mo ne jel kon tene wale de ne chole dunga e dung ko nyal ka me tindi alin tere ide ka nyen ko jen lesson na be kon pe tene go mo chala ga go mo ba we are ka kan bible tin che kwen ano ran wo ka nyoga chuler committee ga lesson feel free dia ba ling ba je ka tin ko dong de yen we ka mi kwen yen bible tin kan kwen na go de yen we ka mi ling yen ka loy dun e go bi nga yen wo mun che mun ga Israel ka ro me mun ti nyuro tin no jira me ti nyuro me dole ti nyuro tin no mani jin pointu e jin dung konyal mulo ne wo te kon ko kut ka me kon be ye kon ko kut tek dan ken lew ka kon yen ko chwana je bye bye me cher ken mo pal ne kun merel go na ro ali ko ji gwen go ni ko chine kam tek ke chine kam tin di alten jaga ne ga tek gwara wa dinda ngine ko ke ji en wo ba go janga yen me dung tele jin tele tek ke tele ma gwa me de na yanga ne gwa dini ko kon yen ku ko te ko shop lo ai mo ron gwa din en wo ba go janga ga kon yen ku chi ka kon yen ko dung tele jin tele kon ali ko ji amal be ngol dia te ko vi shodu shurga dum na kwara